I pozdrav ljudi, Fićo ovdje danas. Danas sam mislio napraviti neki klip da nije ona bez veze što sam jučer stavio. Danas sam to stavio, napravio popis nekih tu i da vam nešto kažem o sebi. Znači ovo je moj novi prijatelj, Minion, svoga u Italiji, hvala Bogu. I može da počnemo. Znači, ime mi je Filip, kao što piše u opisu, živim u Velikoj Kosnici, to je blizu Mičevca. Završio sam srednju školu, upisao sam 4. godinu Pučkom veleučilištu. Znači, imam 18 godina, da nešto kažem o sebi. Volim motore, ovo mi je YouTube, onako, od ljeta počeo sam nešto razmišljao da snimam sa prijateljem jednim iz osnovne škole, s kojim sam sve jako dobar i dao mi je podršku u tome da počnem snimati video. Ali meni to bilo u početku smiješno, znači jednostavno nije mi se dalo da snimam, ali evo, jučer sam napravio, ugasio svjetlo, znači jučer sam napravio YouTube kanal i izbacio tako nešto bez veze. Znači rekao sam hobi, znači hobi mi je, znači ovo mi sad postao hobi, ali inače volim motore. I zašto sam počeo snimati YouTube? Pa, više onako iz dosade, dobim samo dosadu, a ne zbog para, ni zbog, ne za subscriber zapravo, nego čisto dosada. Onda, otkud mi nadimak Fićo? Uglavnom, mene su od malena zvali Fićo, ne znam zašto. Filip Fićo uvijek tako. I sa mojom 3., 4. godina mi je moja teta sa tatine strane rekla di si Fićo, ja sam na to njoj odgovorio da nisam ja auto Fićo, da sam ja Filip. I onda su me zato i dalje nastavili za Fićo, kao mi ne sviđa nadimak Fićo. Onda u tu di mjesto živim, Velika Kosnica, zovu me Fic, u srednjoj školi Seki. Ne znam zašto, ali tak su brata zvali Seki. A na Instagramu sam stavio Little da ne bi bilo Seki, a ja sam Junior Seki. Onda, šta slušam od muzike? Pa slušam je kao što možete da čujete. Evo se vidi. Hardwell. Njega sam prvi put čuo u Vukovaru, kod bratića. Inače cajt slušam. Što volim? Volim jest, obično. Mušice. Pa volim sve. Ne znam šta da kažem, volim sve. Što sam mislio snimati? Mislio sam snimati ovako neke videe, neke gameplaye, sam kad skužim kako se gameplayi snimaju. Mislio sam na kompjuteru Max Payne ili tako nešto, Minecraft. Imam tamo, a na pleci, i to isto kad skužim, GTA 5, GTA 4
Onda Sleeping Dogs imam Gran Turismo 6, 5, a prvi tu 6 ću snimat. I PES 2014. Da. I da, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ostavite like ako vam se svidio, ako ne, opet ostavite. I nadam se da se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!